Tradicija oficirskog bala u Srbiji je vrlo duga. Najzaslužniji za organizovanje i održavanje oficirskih balova u Srbiji bio je knez Mihajlo Obrenović. Prvi oficirski bal u Srbiji održan je 1852. godine, a krajem 19. i početkom 20. veka u svim većim garnizonima u Srbiji, uključujući i Kraljevo, održavani su oficirski balovi. Vojnički korak, oficirska elegancija i otmenost, bele rukavice, ešarpe, uniforme, balske haljine, sve to činilo je da je oficirski bal bio prestižan i jedva dočekan kulturni događaj. Ovde u Kraljevu oficiri prvog haubičkog i drugog konjičkog puka Car Lazar, vojske Kraljevine Srbije, sa svojim suprugama i pratiljama tancovali su, igrali, plesali. To su činili i oficiri vojske Kraljevine Jugoslavije. Nažalost, neposredno pre Drugog svetskog rata ta divna, lepa tradicija se ugasila. Ove godine, posle 76 godina, mi ne krećemo ni u kakav pokušaj obnavljanja tradicija oficirskog bala, već krećemo sa oficirskim balom i on će, zdravlje Bože, trajati. Neka se igra kraljičino kolo, oficirsko kolo, bojarka. Mi neka zaigramo večeras ponosno i srećno, kao što se to činilo u vreme prvog haubičkog puka, drugog konjičkog puka. Zaigrajmo oficirsko kolo, Stani, stani, Ibar vodo i srpski valcer. Živela Srbija! Živela! Živela srpska vojska!